Bangladesh kumila hangkoni khoroni smugglers rok water arms e tike dalbidal mani khani smuggling khlai dong mani koktuma fiaba borono arrest khlaina ni bagai mungsanai kolmung kore hene kokshur samur kha amseni lukorok pati munoti kokshur samu kasaka kumila ni khorok sa borok water tike firearm ni bania khlaiote bolong borok bai korungjak khane abai kinote khorok sabu korungjak tongo hene abrok ni mung joel te alamgir abai kinote prahasini shimi illegal drugs te kubun mani khane water tike Bangladesh park khlai jago hene Apart Munotu police Simon Pano Borona Eres Klaya police in Kashaka Kokshil Samong, Party Munotu Flaka Flats as a water arms I Tony Lukorok. একটু নামাই দাও ভালো করে Bureau Report, Jini Kharang.